Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni al-hadits aw kama qala amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alimul ulama, para masyayikh, para kiai, para guru wa nafsu bi fikri sahibil fadilah wal karamah hajunanipun semulja Haji Zainur Rahman, pengasuh pondok pesantren Al-Mukri Parinduan, Syakina Amal Jaki, sarang sateja jajaran majlis kiai lainipun, tak kecepoipun sesateja nah hati Amal Jaki wa azzakumullah. Sateja tokoh masyarakat Sekotor Anum, langkong-langkong Bapak Kepala Desa Larangan Pereng, sarang sateja sanak boleh hormat sarepon juga sekti hadir Niki Kadinto DPRD Kabupaten Sumeneb Bapak Abdul Rahman. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini juga musyahadah saya betul boleh hormati hadirin para rabu sateja palongku oncengan parsemuan para keretan bela karabuh bela somah langkong-langkong sateja korenan bela pisan lake siraboepon dari pakampen laok sebatan bela juga ngaturaki ahlan wa marhaban bihudurikum rahimana wa rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Sabaris tempen pamuji terbanyak keluarga ajunanipun Gusti Zat Semahasode niki kadinto Allah Rabbul Alamin bitalafuz alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun terkulisan perajunan seteja isiang makin salki tetap kabubuan nikmat sehat sareng sempat sehingga terkulisan perajunan seteja bisa ngulmai pamuntut di kanan agung niki kadinto Bapak Syukri sekeluarga watabaipun Bapak Silvi sekeluarga kadinto panggunan idulum setong racikan tarik mulja niki kadinto walimatul arash watabaipun kesyukuran atas elastariatina akad nikahipun Nanda Silvi Raihani penotri dari Bapak Syukri sareng Ibu Dalilah sareng ngoreng lake seperti pimpinan Torkelia siasankeun asma iki kadinto Salman Al-Farisi minangka penotra dari Bapak Meskianto sareng Ibu Maimunah pakampen laok si kadimah manten si dua kadinto ampun kalastarian sampurna akad nikahipun marang kebanyak onda ajunanipun Gusti akad si ampun kalastarian kadinto tetia akad si barokah kalapan ucapan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair amin ya rabbal alamin. Terjugan panyaun termukeh manten si kedua kadinto itatiakina cukup baris fit dunya wal akhirah kantos ngadep asaran de ajunan depan Gusti de swargapun amin ya rabbal alamin. Sekapeng duaipun salawatullah masalamah malam tetap kasalen de junjungan torsanjungan teguru sedaja niki kadinto kabelah Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ampun aparing syafaat dan sadeja umat kantos berket hari kiamat niki kadinto syafaatul uzma dan berkulasan paranjunan sadeja marmuka dan kulasan paranjunan sadeja kaakuah umat epon kantos pagi ngadep anjuran Gusti Allah Rabbul Alamin amin ya rabbal alamin. Abikar rasa seneng nyelpik gubet di dalam dada merancak popos kacumangkeran si beda kantos samangkin katia angin kateke se
kecap dalam bangsalan epon lir kumilir ecelucur komalancang talakong dan gula mator dan kolang minangka parenteng lampah isiang hari makin kadinto kapakon kaangkuin nata parnata tarekah para simon isiang hari makin kadinto iki kadinto bedi keator. Namun sebelum epon dan gula kacangkingan debu ator dari Sohibil Hajah Pak Silvi sekolah daerah Into mator sekalangkong atas saja sotinah terdoa barokah dari para ajunan sedaja langkong-langkong dan sedaja para masyayikh termoga para ajunan sedaja juga keinginan bebelis dan selangkong sampurna terjugan sehingga kaulatan hal-hal sikurang saya tak langkong isona saya nah kau sehingga kaulatan hal-hal sikurang sampurna tak langkong isona karimana. Hadirin para rabu, para palungku dengan para seman rahimakumullah wa as'adakumullah anapun antak lampah sira lampah isi akan makin kadito iki kadito bodikator kangkui ordegan sisa pisan kadito muqaddimah kalaban pamosan umul Quran sira hal najunan ekor semoja Kiai Ahmad Zaini Miftah nancek ajuman tareka sekabentuk bedi hese dalaban ijab kabul antara bisan kabisan sedalimah cepon segala ijab kabul antara manten sidua ampun kalastarian sampurna semakin kadinto minangka ijab kabul antara bisan kabisan secara intern ampun lastare tapi secara am otabe pun tatekan adat di belum kalastarian dari kadinto sekabentukipun bodi ese kalaban sekapur siri pemasraan silah mendepi bodi diaturaki otabipun ijer bagi sareng kedua rombongan bisa nyake kangkui sesetersepun bodi ese kalaban seutas tadi kalimat penerimaan terjukan beda banyak ontor banyak prehmin Sohibil Hajah ika dinto polaipun Nanda Silvi Raihani kadinto alumni Pondok Pesantren Al-Mukri Parinduan hal kadinto deki kangkui penerimaan terjukan kasopre debu pakelengan hal kadinto berdi beaturaki otabepon ijerbaki sareng morobi rohina Sohibil Fadilah wal Karomah adunanipun semolja Haji Zainur Rahman tareka sekapeng telepon berdi yese kalaban tawasul di sholawat sedang agak itu berdi pimpin sareng Jamiatul Hadrah Azidan tareka berdi ibu ketor pongkase kalaban bang doa panyamporna dalam harga itu mutelah banyak po minangka banyak pre de Sohibil Fadilah was samaha adunanipun simolja Kiai Sujai sakadintoh berinatatekan seperti lastara kiang sareng ngabiting kantos akhiripun satejeunah malam muga sami sareng kalaban ditoipun Allah terjukan sateje tawassul sareng panyaon sing ngaturi longku sareng salongku satejeunah malam muga sami kengingah barokahipun amin ya rabbal alamin dak sateje seampun kacangkengan panyabis panyaon bita'zim wa takrim waktu abdina natoren akhir pamator dari badan kula orang lebih nyon tanopora hadanallahu wa iyyakum wassalamualaikum warahmatullahi